namdang nei Bible khirna tangin Reverend Chuaw Thuama rambuai lai khan rithei luat wangani beranga mizo meichia engamo zatin pasala vayan neya Mizoram nai kachar vai ro chon ni lo tlang pui ome michen khat phei chu vai ram pilril tak taka an omaniang tu no a hian chung meiche then khat chu shia chwale zon chwa an ni nual to a an fil ve riau na chu hindu ai mo muslim ai mo in letlawa christian ni zui ngar ngar ten oma chung mi te chu zon chwa an ni meu chuan kan lom tlang le ni inalang rambuai belebut lai le re thei luat ai nan wanga mani du ang puwa khosak le thei lo lai khani a an hur her wang shim shima kan ngai lem lo tun ma dewa leng zem chan chin buwa an ron chua zorama thang lo zoram thanga anti po kha chungzinga mi fapa chuni a mithiam takani kha engtin nge omzui tak zele ro chu kan she phave tari lo mizo mi pazinga namdang me chia nu puya nei anom ve nuala ma se anni chu kan omzui emem lem lo mizo me chia in namdang pasala anei ro chuan soideu lai chang om thina an ne ate zirin ngai na thiam na chin le pomzam thei chin ro chu kan nei ni na lang mizo me chejinga namdang nei thin kha chu vun ngau ho sap kan ti mai nei tu te an ni a chungzinga chuan me chele khathiam tak takan oma chen kha chu all india service and central service a thokte mo chung ho fanu te mo an ni a chen kha chu professor te college le higher secondary school a zirtir tu te an ni politician pastor le kaushan upale doctor langsar tak fanu te po an bang big chuang lo heng mi te hi chu an ne te khasap kan ti te le vai te an ni vek point vai chang kang kan ti chin te ni wangin kan soi por lutuk lem lo an pasala te chu english te american te new zealand mi le australian te german te an ni noka mizoram ron chwa omzui an tum to shan lo an fa te po mizowa chantir an tum lawa namchang kang jok an ne wangin nam hnuai nung schedule tribe pa in le tir chu an du hau lawang mizo me chezinga namdang abik takin kan che vel nai vai kachar karimganj le haila kan di vai nei te ro hi chu kan dem deu ni na langa achan po an pasal te chuan mizorama sum do na engamunei an du'a an ta na rem chana ni be sein mizo me chia nu puya nei an du'a me che then khat chu vai nu pui pani na ten ni a an pasal te chuan in lama nu pui pa ngai an kola an zukho chang puin an ngei chuang lo an nu pui dik tak te khan lung si takin an lo la pom thlap zelani heng vai te hi chuan an fa te po ti mizo an du thina pa nam ai no nam chom tir an tum sham chin mizo la hi le lama thik thu se fu anga lang chung si hian heng mi te po hi kan mizo mak pa chei nia lem lo boka kan tung kama po ani chu mizo mak pa lom ti mang mai mai to kan tama reverend thansia ma tongkam ang dewin kan pun lam zia hi athuk lutuk ma mani heng vai zinga hian ton laya mizoram ti ti larber pola kan nei kanrulas karapo hi khungtel chiani ang champhaya mizo officer le ukil ten chief minister nam ang changtea an chantira chu chu mang changkain schedule tribe certificate po patni ngot alo nei kha mizorama contractor du saklo u chuak berani a chu chau nilawin lengpui airport a anatho achim dur nu loka po first class contractora lan kaidor ani tak lo zok nge nge kha hetiang mi nei hi chu vai nei ro ro po an huat thalabi kanga mizo me chha nu puya an nei wangin ni hlo na engamo tak an be sei ti na ni a heng ho ang hi wai me le zirlai pol puin ve tur dik tak aniang mani lokhan reverend lalbiak sanga chinza bcm chuan wanglai ni chanchin buwa di mangring takin mizo me chha ten namdang an nei dem lutuk dikbik la uzia kharon zia ka chumi nu loka chuan reverend h skill waya bcm to soi video clip chu social media thedar ani a ani ro chuan dim lem lo takin mizo mi chia titan mizo mi pa nei vek thei ani lo dan statistic mangin aron tar langa mi then khatin a thu soi khadik anti le lain mi then khat chuan an lo dem ve le thunga ngai dan rual tlang lo ani ber mai zol nei isayan ka ngai to na te hi ngai to na te ni si lo isaya bung som nga panga chang ria ta alo ti kha aladik zel ani berang bible lama lu to thungila
thutlung hluya hian Israel te chanchin chini kan mu a ama sajok chu zirmi ten Deuteronomistic history anti a chu chuan Joshua atanga lalte pani na thlengin a huama Deuteronomistic history chu Deuteronomy thulai pui pathian thu oi chu ham thatna oi loi ro chu chiatna ti a in ngat ani chuwang chuan an nam chanchina thil thalo tam tak chu zep nei mi alawin an ziaka rorel to te buwa khan chu tiang chu ani dana lang chiang zual bik nge ani Samuel a pani na buwa chuan Uria nupui Davida na uire sak chanchin le anulama an chung kwa a hong thalo zong po kha zep nei lawin an ziak chuak dap mai ani chu tiang chuan an nam chanchina bol lole bul lai kha zep nei mi alawin an pho chuak thlap mai ani Israel te chanchin pakhat zokero chu Bible zirmi mithiam ten Chronicles history anti a chu chuan Ezra tanga Nehemiah le Chronicles pakhat na le pani na bu te hi a huam thunga heta hi chuan Israel te chanchin anzia dan chu danglam dai thunga Babylona Judah saltang te kha mi thachina in ngai anni a Jeremiah bung somni palia kan mu a saltang an lo ke le po khan nam thiang him din tumin Ezra le Nehemiah ti khan social and religious reformation khana satakin anbeya Nehemiah phei chu adu firzwal he a Judah saltang ke le zinga namdang meichia lo nei anfa te po amon chong le moab tonga tong zu te kha an du puile an fa te su then turin ati a an chen du lo chuan Judah nama tanga no chwa tur an ni namdang nei Judah te chu a ko khoma chen khate chu abua a an samte po thak saka Nehemiah bung som pathum chang somni pathum atanga ni nga ti kan mu a chuti lai vel chuan an nam chanchin po Ezra le Nehemiah siam thana zul zuin atharin an ziak tha a chungchu Chronicles pakhat na le pani na bu te he ni Chronicles pakhat na le pani na buwa chuan an nam chanchina moi lo le bol omte chu an chok thot thota Uria nupui Davida na uire chanchin le an chung ko boruak bol lo tak tak te kha mu tor om to lo Marlam Israel ram chanchin phei chu zia ve tla ka an ngai lawa achan chut nam in then na thlen tu an ni wangani chuwang chuan Israel lal somni zinga mi pali emolek chu an chanchin ziak lawin an ming chau alang ve shamani khatit taka Ezra le Nehemiah siam thatna an thokha afir fiak ema wang khan dodalna counter reformation a ombe ta thunga Ezra Nehemiah siam thatna do zongin le khabu pathum alo chuak ve thota chungte chu Jopa Jona le Ruthi hi ni Jopa chu Judami po ani lo khochak mi usrama cheng ani a Jopa bung khat chang thuma kan mu a Arab mi ani rin om amai ro chu Bible a hian pathianin mi fam kim mingil pathian che mi thil thalo laka insum thei ati om chun chu Jopa chia hi ni Jopa bung khat chang ria ta kan mu a Jopa chanchina tang hian Judah te chau ni lawin namdang zinga po pathian che mi an oma tu po pathian che mi to phochu pathianin apom vekti alang chiang le a Melchizedek po Judami ani laukha Genesis pung som palia kan mu a Jona bua hian Israel te mel malian ber pakhat Assyria khopui Nineveh thil thleng kan mu a Jonan du lo chunga Nineveh kho a thua thil chanchin ani na taka chuan Jona khan mangai na tel lawin chak lo tak chungin Nineveh thua thila chuti chung chuan a thu thil chu a lo tling te em mai si a mi noi khat sing ni an ding lam le velam po thia rang thiam lo ten pathian lam an hoi ta thup maya Nineveh lal le akhwa le tuite chau ni lawin an ran te nen lam swal sima sai puan sinin pathian lam an hoi ta ni kha Jona ngei po kha na thu thil chu a lo tlina ring lawa arin lo zialan chiana chu Nineveh khochak lama khopui kang thir turin ommun arem zok ani kha Jona bungli changa kan mu a nima sila Nineveh kho ami ten an swal simin pathian lam an hoi ta hlo zok si a Jona chuan alung oilo tho chak chuak ta hial zok ani kha Israel te mel malun ber pakhat Nineveh mi te point an swal an sim chuan pathianin apom du ti alang chiang hle ni Ruthi bu phe hi chu Ezra Nehemiah siam thatna fir fiak tak do na zinga lekha bu poimo ber ani hialang Ruthi bua hian thiro puidang lam tak achuang shan lo Bethlehem tlangwal bu azale Moab meichia apasal thi san apasalanu no amin Bethlehem aron hon pui in chardan le anin nei tak dan chanchin kan mu a
ruthi buin ti lana tumlang sar ber chu atop lama Davida thla tu te lo lang he ni Israel te chuan Davida hi tun thlengin an nam chanchina mi ro pui bera an ngai alani rengani amai ro su Deuteronomy bungsom ni pathum chang thuma chuan amon mi te le Moab mi te chu lalpa mi te pungkhom zinga antel turani lo chuan som na thlengin an zinga mi chu lalpa mi te pungkhom zinga antel hau turani lo ti ani mau maya athu hi akhong hle mai lalpa mi te pungkhom ti hi pathian nam than Israel te soina ni a thuthlung hluya ko shanti alang lo na a pungkhom ti hi thuthlung hluya ko shanti na tluka ngai ani Deuteronomy bungsom ni pathum chang thum thu hi ngyal ngan taka mandon chuan Davida meu po Juda te zinga chiar tel thei ani mi alo athla tu me chia te zinga namdang no chi zuar Rahabi ba ka Deuteronomy bungsom ni pathum chang thumin chiang taka asoi Moab me chia ruthi atel tlat Davida chu ruthi tanga chutin chuan thumna chawani a chuan somna thlengin lalpa mi te pungkhom zinga tel phal lo ani si chuan Davida chu nol var turaniang Solomon fapa Rehoboam a phekha chu Deuteronomy bungsom ni pathum chang thumin anol chian emem amon mi naami fapa ani lalte pakhat na bungkha chang somni pakhata kan mu a Solomon khan nupui zasari le meiza thum aneya anupui tam tak kha namdang mi anni tun ma dewa khovela lal anla tamlai khan ram shang lalte kha anin nei polna sale a ni kumathita British lal Queen Elizabeth II late pasal Prince Philip late po kha Greece le Denmark lal kha ani a tuna British lal King Charles III po khu English thisen firin karapiang ani lauti na ni chu India Prime Minister Ming Thang Tak Indira Gandhi pasal Firoz Jahangir Gandhi po kha Parsi nam ani a India Zalina Tana Swal to Freedom Fighter Provincial Parliament Member 1950 to 1952 Lok Sabha Member 1952 to 1958 ani a afapa Rajiv Gandhi chuan Italian nula Sonia Maino chu nupuya aneya Sonia Gandhi chu tun thlengin India rama politician langsar berzinga mi alanita zela kan kumchak maya Aung San Suu Kyi chuan British me Michael Valiant Court Aris chu pasala aneya chuti chung chuan Aung San Suu Kyi chu Myanmar zalin na swal tu ro pui ber pakhat alani rengbok hetiang han thirian tun laia kan ram ti tileng pakhat NGO then khatin tu te emo namdang pasala nei India khwale tuini na tlan sandu mi alo ram mangai wanga ron pen chwa ve du dang chat zonga thil an kalpui chiam hi chu film de uzoka ngai to anon ngai takaniang mizo me chizinga namdang nei dan chi sang kan tar lang to a zem khata khung vek chi an ni donem ni khovel hi ate to a global village anti to hialani mizo te hi khovel mun sanga kan ladar zelanga andar narama chuan keini aya changkang jok mizo ni lo po nupui pasala anla nei hlom nge yanga namdang nei ma se India khwale tuini na chomnung zela mani pia naram mangai wanga politics a zuan lu du te dang chat zonga vo khan hi namro puizia ani lawang miri rozim tak ti om tok lek ani zokang